Od nastanka Šahovskog saveza Republike Srpske prije 24 godine, 21. po redu kup Republike Srpske je dosad najmasovniji, na kojem su učestvovali 8 seniorskih, 5 ženskih ekipa i na iznenađenje organizatora čak 14 ekipa iz festivalske kategorije, što će reći da se u proteklom periodu dosta toga uradilo na popularizaciji šaha. Igra se Berger sistem, takozvani radi javnosti, to je svako sa svakim. Igra se u grupi djevojke ili žene. Imamo u seniorskoj konkurenciji 100 Berger i Švajcara se igra 7 kola u festivalskoj grupi. Mislim da su blagi favoriti ekipa Bratunca u seniorskoj konkurenciji, da je u ženskoj konkurenciji blagi favoriti ekipa Prijedora i u festivalskoj grupi recimo Čović Polje koji je predvođen velemajstorom šesterostrukim olimpijcem Daliborom Stojanovićem. Poslednjih godina aktivno se radi na popularizaciji šaha, a koliko je ova sportska vještina korisna za razvoj logike, taktike i strategije, potvrdili su nam i sami učesnici Šahovskog kupa Republike Srpske, koje nakon ovog takmičenja očekuje iduće godine Premijer liga, a nakon toga ponovo kup. Sada imam bele figure i po mojoj procjeni dobro stojim. Pošto je ovo ekipno prvenstvo, ja očekujem da moja ekipa, pa samim tim i ja, osvoji nagradu, odnosno borit ćemo se naravno. Za sad imamo sve pobjede, tako da se svakako za sad i borimo i za najsjajniju medalju, a ukoliko ne, onda neku drugu. Osvojio sam treće mjesto na prvenstvu Republike Srpske i prvenstvu Bosne i Hercegovine ove godine. Konkurencija je bila onako jača, ostvario sam dobar učinak i zadovoljan sam s tim učinkom. Festivalska kategorija, to je kategorija koja ima rang slobodnih društva, drugoligaša i ovako više malo amaterskih šahovskih igrača. Meni je drago što se vidimo ovdje puno omladine. Imamo omladine koje su došle iz Prijedora, došle su ovdje iz domaći, ovdje iz Bijeljine, iz Dvorova. Trećeg dana Kupa Republike Srpske proglašeni su i najbolji. U seniorskoj kategoriji prvo mjesto odbranili su prošlogodišnji prvaci Šahovski klub Srbac, drugo mjesto pripalo je Šahovskom klubu Bratunac, dok se za treće mjesto izborio Šahovski klub Jedinstvo 1954 iz Brčkog. U ženskoj kategoriji zlato je pripalo i ove godine Šahovskom klubu Osnovac iz Bileće, srebro je otišlo u ruke Prijedorskom šahovskom klubu Rudar, dok je bronzana medalja pripala Šahovskom klubu Dvorovi. Kada je u pitanju festivalska grupa, najbolji na 21. kupu Republike Srpske bila je ekipa iz Čović Polja. Za vice šampione proglašeni su Prijedorski Rudar, dok je treće mjesto osvojeno od strane Šahovskog kluba Velemajstor iz Brčkog.